Die musikant Rian Smit sê pa wees het hom wesenlik verander en dit terwyl hy wesenlik die Namibiese musiekbedryf probeer verander. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag bring ons vir jou onderhoud al die pad uit Swakopmund met Rian Smit oor pa wees. Maar eers gesels ek en Annemarie de Tooy oor die nuus in môre se Republikein. Bly by ons. I am brave. I know I'm bruised. But I'm who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. 3, 2, 1. Hi, welcome to We Talk, your weekly hub for inspiring stories and community highlights. In Talk of the Town, we bring you the latest news from Windhoek and the surrounding towns. Need weekend plans? The We Chill segment has the coolest and best events lined up for you. For all the foodies, We Dine explores the hottest dining spots, and for We Do Business, we celebrate the inspiring entrepreneurs. Finally, We Care celebrates the heroes making a difference in their communities. So don't forget to catch We Talk every Thursday at 1:30 p.m. on DSTV channel 285 and GoTV channel 25. Annemarie de Tooy is soos beloof saam met my in die Klets Kompas ateljee. Annemarie, hoe gaan dit? Ek dink ons moet, dis tradisie, dis klein Saterdag, dis donderdag. Ek is baie bly hierdie week is amper verby en dis al wat ek te sê het. Ja, maar voordat hierdie week verby is, moet jy nog gaan vibe manage Ek is baie by opgewonde. Annual Ace. Ja, maar dit voel nie vir my soos werk nie, want ek love dit. Annual Ace laas jaar was 'n hoogtepunt op my kalender gewees. Het is so lekker om net op die golfbaan te wees en one with nature, jy weet mos. Okay, moet nou nie weer fix Disco Girl in my ateljee trek nie asseblief. Nee, ag maar dit voel regtig so half asof jy in die natuur is. Windhoek Country Club natuurlik 'n ongelooflike mooi golfbaan. En net kind of die doel agter dit is alles vir my so mooi, maar ja, ek is baie opgewonde en dan kan die week verby wees. En dan gaan wij weer in jou bed. Ja, dan gaan Vibeback en my bed saam met die TV. Dis dit. Dis bed met die TV. Okay, maar terwyl jy meer ons rondkyk, gesels ons so lank oor die minister van Gesondheid wat sê sy het nog net 'n voorlopige verslag ontvang in verband met beweerde stamgebondenheid tydens 'n werwingsproses op Mariental. Dit ten spyte van die feit dat daardie mense begin werk het al. Ja, Irene, ek weet nie altyd wat om te sê as jy vir my sulke goed sê nie. So nou, my vraag is nou, so sy die voorlopige verslag ontvang. Ek het natuurlik nou nog die storie gelees, want is in môre se Republikein, maar sy het die verslag ontvang en voorlopig en die mense het begin werk. So wat is, wil ek amper sê die nagevolge daarvan? Wat word nou hiervan? Raak dit net weg? Los hulle dit nou net omdat die mense begin werk het? Wat is die situasie? Ja. En dink nou jy moet vir iemand wat nou begin werk het sê, hey, dit was 2 weke, ons sal jou betaal vir 2 weke. Dan gaan jy. Ja, jy moet nou gaan want dis nou so. Dis nou so. Ek weet nie, dit is 'n moeilike situasie om in te wees en ek dink ongelooflik natuurlik verkeerd dat hulle die mense laat begin werk het voordat dit die saak ordentlik ondersoek was en so aan, maar weer eens, dis my vraag bly net, wat doen jy nou? Daar's nie regtig iets om nou, want al bevind hulle nou uit hierdie verslag uit en as na verdere ondersoek dat dit wel die geval was, hierdie mense stuur jy dan nou 2 mense weg om werkloos te gaan wees, om 2 ander mense in te bring. Dit is 'n ongelooflike moeilike situasie en ek dink ongelooflik verkeerd hanteer. Ja. Maar dan iets wat reg hanteer is. Kollig. Ag, kollig. Daar's môre weer 'n kollig in Republikein. Jy is nou amptelik die hande wat kollig maak. Ek handig hom nou oor. Baie dankie. Dit was lekker, maar is nou klaar. Ek vat hom, maar met 'n swaar hart vat ek hom van jou af, want ek dink, ja, jy is vir my althans al vandat ek hier begin werk het laas jaar,
as ek enigiets wil weet oor musiek, of oor kuns, of oor boeke, of oor films, dan is jy die persoon met wie ek kom praat daaroor. Of oor die drama agter die skerms. Natuurlik, natuurlik. Maar dan is jy die persoon met wie ek kom praat daaroor. So groot eer soos wat dit is om by jou oor te neem. Ek is bietjie op my senuwees om jou skoene te moet vol staan. Nee, ek moet vir jou sê daar is baie dinge wat ek nog altyd vir Kollig wou gedoen het, wat ek nooit regtig die kans gehad het en jy weet jy kry net met die tyd daarvoor nie en jy sit met hierdie magte om idees wat jy net nie in 'n Kollig kan inbring nie. So ek dink dis tyd vir 'n vars briesie asem. Ek dink ook ek is te intellektueel met kuns. Jy weet, ek wil kuns tegnies verstaan wees. en die kuns moet met my praat en die kuns moet my boei. Jy weet, nie almal nodig vir om te lees nie. So miskien gaan jy nou die vars asem wees by Kollig. Ja, ek Ja. weet nie. Ek is opgewonde oor Kollig. Saam met my, wat nie in die Kollig ding is, het ek ook iemand gekry om dit half saam met my te doen. En sy is een van ons eie kollegas by ons Synergy Creative afdeling, haar naam is Carla Haak, wat dan nou natuurlik vir ons, wat het ons gesê, gaan ons dit noem strepe en silhouette, gaan begin skryf wat een keer 'n maand in Kollig gaan wees. Môre is natuurlik die eerste keer, waar Carla net bietjie gaan deel. Jy ken vir Carla. Carla is ongelooflik kreatief. En as dit voel vir my as Carla aan iets vat, dan verander dit in goud. Ja. Carla is een van daai mense wat jy kan sien wanneer sy instap, o, hierdie is 'n kreatiewe mens. Ja. Net met hoe sy haarself aantrek en hoe Ja. sy haarself dra. Is jy soos, o, daar is Hierdie persoon- meer kreatiwiteit in haar klein toentjie as wat daar in my hele lewe is. Ja, Jy weet? presies. En so sy begin vir ons 'n kolom skryf waar sy een keer 'n maand net ietsie vir ons gaan vertel oor die kreatiewe industrie, whether that be graphic design of modeontwerp of binnenshuise ontwerp. Sy gaan 'n bietjie daaroor skryf en môre is die eerste keer. Ek is nogal opgewonde om te sien hoe die mense reageer daarop, want is iets heeltemal nuut. Ja, ek is baie opgewonde daaroor en môre spesifiek gaan oor die beige era van advertensie. En ek dink dis iets wat ons almal agterkom. Een spesifieke ding waaroor sy praat is jy kon altyd in Robert Mugabe afry en die advertensies val jou aan, want dit is so mooi en jy wil daaroor praat en nou sit alles net dieselfde. Minimalisties, Ja. wit agtergrondprodukkie, heel in die middel, Ja, presies. naampie daaronder. Logootjie. Ja. En hoe sy so teen dit wil skop en so wil hê ons kreatiewe industrie en ons advertensies spesifiek moet weer iets raak waarna jy kan uitsien om te sien as jy huis toe ry. So baie opgewonde daaroor. En dan Movie Guy natuurlik het ons ook in Kollig, soos elke week. Barry gesels 'n bietjie oor die 10 nuutste series of movies wat ons in Maart kan verwag. So. Ja. Ek weet daar's 'n thriller item daarin. Ja. Wat ek moet sê ek gaan hom nou nogals misloop. Ek is ook nie. Ek doen ook nie die hele thriller. Die thrillers is nie my vibe nie. Ja. Maar ja, hy het 'n paar dae genoem. As ek nou terugdink, dan sukkel ek eintlik bietjie om te onthou waaroor Barry alles gepraat het. Maar ja, hy het 'n paar dae genoem en kyk uit daarvoor want hy het nogal waardevolle insette, dink ek, partykeer veral om jou af te weer as daar sekere goed is wat nie jou smaak is nie. Hy beskryf dit op so 'n manier dat jy dadelik weet, okay, hierdie gaan my smaak wees, hierdie is nie vir my nie. Ja. En een ding, Barry het nogal 'n talent, moet ek sê, om dinge te beskryf sonder om vir jou, as ek 'n Engelse woord mag gebruik, sonder om vir jou spoilers te gee. Ja. Jy weet, so hy beskryf vir jou die einde in so 'n manier wat jy eintlik nie weet wat gebeur nie, maar jy weet of daai plot twist vir jou is of nie. Ja, of Dis- dit Hy jou of hy jy het 'n die gawe teken. daarvoor, moet ek vir jou sê. Maar dan net voordat ons gaan, Annual Ace. Jy het ook 'n storie geskryf vir Annual Ace. Ja, die Annual Ace is môre. Ons het so 'n bietjie daaraan gevat net nou. Regtig 'n hoogtepunt op die sportkalender voel ek. African Childhood Development Trust is waarna toe al die fondse gaan wat ingesamel word daarso. Dit natuurlik Sharnay Botha se inisiatief waar hulle educational booklets, as ek nou in Engels kan praat. Kundige boekies. Ja, opvoedkundige boekies na minder bevoorregte skole vat ten doel daarvan om hierdie kinders op te hef op 'n manier wat hulle ook laat waardevol voel en net om daai ontwikkeling in kinders aan te hits, al het hulle nie noodwendig the means, as ek dit weer Toegang Engels tot- ek sukkel 'n bietjie met my Afrikaans vandag man, maar al het hulle nie noodwendig toegang tot die alledaagse skoollewe nie, om nog steeds daai impak en verskil te kan maak. So regtig vir 'n goeie doel, die Annual Ace elke jaar en dan natuurlik is dit net lekker. 'n Golfdag is altyd net lekker.
Powerline Africa is die legacy partner is wat hulle dit noem. So hulle het geteken by ICDT om annual eis te borg vir, as ek dit nie mis het nie, is dit nog 10 jaar. Ja, so 'n verskriklike groot borgskap en baie dankie aan Powerline Africa vir wat hulle doen vir die ICDT en vir annual eis. En dan ja, maak seker jy hou ICDT se sosiale media dop, want dis vir ons al die prettige goedjies gaan blaas wat ons doen. En dis waar Annemarie gaan wees. Ja, dis waar, as jy my gesiggie wil sien, ek weet julle sien dit baie teesdae op Klets, maar as jy my gesiggie wil sien, ek is ook daar. So ja, kom maak 'n draai, daar's 'n veiling natuurlik na die tyd. Ja. Ja. Okay. Elke goeie golfdag het 'n Ja, veiling. ek moet sê, ek verduidelik altyd as mense my vra wat is ICDT, sê ek altyd vir hulle daai boekies wat in die koerante was in COVID, wat almal so uitgehaal het. Dit is ICDT en dit vorm die ruggraat van ICDT, is daardie boekies en 'n ongelooflike lae-koste manier om half die speelvlak gelyk te maak vir kinders, jy weet, om seker te maak en dit is in lyn met die Namibiese nasionale kurrikulum. ICDT het baie hard gewerk in MyZone, het baie hard gewerk om hierdie boekies in lyn met die kurrikulum te ontwikkel, met regte onderwysers, met die ministerie self gewerk vir 'n geruime tyd. Dit word vertaal in, ek dink 13 tale. Ja, soos ek mag nou praat onder korreksie, maar ja, ek dink amper so iets. Maar verskriklik baie tale, weer eens net om daai speelvlak gelyk te maak vir Namibiese kinders. So ek dink is uiters belangrik en dinge soos annual eis wat dan nou natuurlik help om hierdie missie en hierdie visie en hierdie projek te befonds. Ja. So Annemarie, jy gaan vibe vir 'n goeie doel môre. Ja, môre gaan vibe ek, maar ek gaan vibe ten minste vir 'n goeie doel. Maar okay, daarmee Annemarie gaan ons jou nou loslaat om te gaan vibe so lank. Dankie. Dankie dat jy vir ons was. Ons gaan kyk nou na die weer. I am brave. I know I'm bruised, but I'm who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Namibiërs Engels stories. Henriette Lambrecht en Germany Daddy speel hierdie stories. Soms met 'n vonkel in die oog, soms met 'n traan uitspeel. NTV se leefstylprogram van die jaar. Moenie jou weeklikse afspraak misloop nie. Elke Vrydag aand om 8uur net op NTV. Op DStv kanaal 285 of op GoTV kanaal 25. Of jy kan ons vang op 1up2.com of op YouTube. Gaan net na NTV Afrikaans en moenie vergeet om elke dag op Uitspeel se Facebookblad te gaan loer nie. Ons bring vir jou die interessantste stories en brokkies van oor Namibië. Knertsie koffie. Wat 'n mooi woord, knertsie koffie. Henry, hier's op Uitspeel. Op Uitspeel. Uitspeel, jou speelmaat. Die hoofstad het vanmiddag, of dit het behoorlik gesous bo die hoofstad vanmiddag. Ons hoop dit is nie die laaste druppels wat ons gaan ontvang nie. Kom ons gaan kyk. Op Windhoek gedeeltelik bewolk môre met 'n minimum van 19 grade Celsius en maksimum van 29. Reënerig op Katimamulilo met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 27. Ook reënerig op Rundu met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 30. Reënerig ook op Enhana met 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 32. En die reën duur voort op Tsumeb met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 30 grade Celsius. Ook gedeeltelik bewolk op Omaruru met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 33. En op Ruacana ook gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 31. Gedeeltelik bewolk op Swakopmund môre met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 20 grade Celsius. Sondag op Keetmanshoop en Arranos 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 32 vir Keetmanshoop. Winderig op Loederitz met 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 30 grade Celsius. Ook weer sonnig op Mariental en Oranjemund met 'n minimum van 22 grade Celsius en 'n maksimum van 33 grade Celsius vir Mariental. Gedeeltelik bewolk op Reebot met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 32. I am brave. I know I'm bruised,
but I'm who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Stay informed and entertained with the latest coastal news, community stories, and local highlights all in one place. From inspiring people to exciting events, Irongo Talk brings you the moments that matter. Every week, we bring you the latest regional news, from impactful community stories to big sport headlines. We also dive into inspiring interviews with local figures and entrepreneurs and keep you in the loop on all the can't miss weekend events. By bridging the gap between print and digital, we inform you every week on what to expect in your Irongo print edition inside the Republikein, the Namibian Sun, and the Algemeine Zeitung. Watch Irongo Talk every Wednesday and Friday on oneup2.com, on NTV, DSTV channel 285 or GoTV channel 25 at 1:30. You can also find us on our social media platforms, that's on Facebook, Instagram, Threads, X, as well as on TikTok. Irongo Talk, our community, your news. Ons gaan maak nou 'n draai op Swakopmund met die Irongo Talk span waar hulle met Rian Smit gesels het oor pa wees onder sy ander projekte. I'm a professional musician for about 25 years now. I was born in Windhoek in Namibia, and I've been lucky enough to see the world through my music. I'm a father, and as I'm growing older, I'm starting to become more of a teacher as well as still a performer, and I love seeing new places and new faces, and I love writing songs. I think all the places I've been, it shapes me a little bit every time I meet a different type of character that reminds me that we're not so different, and we're also all strangely unique. Music is one of those things that you can really see how it brings people together, and I've been lucky to see the best of people because I see them when they're having the best of themselves and having the best time. Crimson House started about 15 years ago, along with another Namibian, Arno van Sail, and another one, Christoph de Chavannes Vrucht. And through the years, we grew into different ways. We started as a blues band, and then we ended up as the backing band for a circus called the Trash Cabaret. And then we learned a lot of gypsy music and odd music from all around the world, and we became far more worldly. We've managed to travel all over and see very, very cool people. It's a very exciting band that's like a theater cabaret show as well as a festival experience. Yeah. Being a father, this is a great place to raise a kid, and I love this place. And growing up here myself around Swakopmund and Windhoek and all over, it was a very beautiful childhood to have. It was filled with nature and a very solid community. And I love that my daughter has such a strong community here, and so do we as parents, because it's really, Namibia is special. It's a small village, and it takes a village to raise a kid. How it's changed my songwriting is thinking nursery rhymes are quite an interesting thing. If you listen to them long enough, you start accidentally writing some yourself, and I think that's the best kind of songs, is that if they're simple enough for a kid to grasp onto. And so when I'm writing, I'm trying to think, how would my kid dance to this? And also think about the topics I'm singing about, because I also think, what would she think if she had to wonder what the song was about? So the subject matter evolves as well. The way I define success now is being able to leave a good life for my kid, and that definitely evolved. The idea is to give her the type of life I had growing up, and to do that with music means that my success doesn't feel just outward of big audience or some kind of response, but really the life I can provide for her. That's it. I see an audience here that's still learning and kind of being trained in what it is to let loose. I think when we have a small village, a lot of people are very self-aware, because you look around you and you think, well, that's my boss and my sister and that, and you don't want to get too much out of your shell. So I'd like to see Namibians unleash themselves a little more
I see it sometimes, and it's definitely a smaller place. You know, in a place like South Africa with 60 million people, most of those people in that audience are strangers, and they don't care what the other person next to them thinks. So if I have any purpose in this country, it's to allow people to think, who cares what they think about me? Enjoy the music, feel the music, experience the music. The best I can do in that sense is perform with a lot of people, collaborate with a lot of people, and along the way, if I see things where I can help in terms of the structures and venues themselves, advice to be given, advice to learn as well, it's anywhere I can help in any way. If somebody wants to create music or do something with it, reach out and I'll give the best that I can do, and maybe just connect them with someone who knows if I don't know what is the right answer. But essentially, I think we should all help each other. And I think if anything, if we can, as they say, hold hands and work this together, it's going to take in a community or a village to raise this kid. Yeah. I think local support helps a lot. We don't have a ton of government support, so it's going to take the private sector coming in a lot more and helping where they can to book more local artists, to work with more local artists. I see huge budgets being spent on international artists, which is good in its own way, but a fraction of that will change a local's entire life. You know, some people spend, or companies spend hundreds of thousands on international acts to come in here, where a local act will do just as well. And that money, if a quarter of it, would help the local's economy in terms of the music economy a lot more than you can imagine. And a lot of time it's, they say creativity happens in isolation, and this is probably one of the most isolated places in the world. There's a lot of calmness here, and there's a good community. You can feel that people have each other's backs, and that kind of creates a sense of calm. And it takes calm to sit down and create something. Yeah. All I can ask for myself is to just do my best in this place, and I'd love to try and sing more of my own songs, and I'd love to hear a lot more locals singing their own songs. We all sing other people's songs to keep our locals happy, the people in the bars and the people in the pubs. But eventually we'll develop our own identity, and that is something that's going to be powerful. If the locals can also support and listen to local music and actually try and fall in love with it, because there's a lot of magic here. And I think, like any song, you listen to it enough, you'll love it. And there's a lot to be listened to here. And just going out, supporting the local acts if you see them. If you see an event happening, go out and support it. If I see an event happening wherever it is, I'll get involved, because that's the way we grow. If we support each other through our vendors, through the different events that get put on, through your neighbors putting on some kind of event, it's an amazing thing when we become self-supporting. You'll see me here at least once a month, maybe. And the rest of the time I spend my weekends still touring, and I'll be out and about in the rest of the world. But Walvish Bay Airport sees me every weekend. Daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Hierdie is ook ongelukkig die einde van ons week op Klets Kompas, maar die goeie nuus is ons is volgende week weer terug op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV kanaal 25 in Namibië, as ook oneup2.com aanlyn. So tot volgende week, is dit mooi bly.